me posjetilo sad dok to objašnjavaš, napada mi jedna situacija sa klijenticom, sad kako trening ima neku svoju strukturu, pa ima neke vježbe, neki broj opterećenja, neki broj ponavljanja sa određenim opterećenjem i sad žena radi trening. Ja sad gledam, uzmem njen program, pogledam, malo sabiram i saberem ja da je ona na tom treningu unutar 30 minuta ukupno podigla negdje oko 8 tona težine kroz broj ponavljanja sa različitim. I kažem ja njoj, rekao, izvini da te pitam, kako se osjećaš? Osjećaš se jako? Kaže ona, pa ne znam što bi rekla, znaš. Pa rekao, dobro, vidi, kad si došla prije x mjeseci, sjećaš se, radila si sa ovim kilažama, o broj ponavljanja. Sjećaš, pa je li ti bilo teško? Pa kaže, jes, bilo mi je teško. Rekao, znaš koliko si danas podigla kila? Pa kaže, nema pojma. Pa rekao, 8 tona. Kaže ona, molim? Rekao, podigla si 8 tona. Kako kaže 8 tona? I sad njoj počne malo matematiku, sabirat, množito. I kako ja to pričam, ispravi se žena, postura, elegancija, sva je bitna, sva je važna. Kao, jesam ja. Pa kaže, sam stvarno toliko jaka. Rekao, da, ti si toliko jaka. I sve ovo sad što ti govoriš i objašnjavaš, zaista utiče negdje na podsvjesnom nivou da žena shvati koliko u stvari može. Više od onoga što bi sebi možda priznala. Baš podiže taj nivo samopouzdanja i ono što kažemo nekako sa treningom ili tokom treninga luči se hormon endorfin koji je kao prirodni morfijum koji spriječava taj osjećaj vremenom bola i taj prag bola se povećava i onda jednostavno mi više smo otporni na bol, na menstrualne bolove, otporni smo na druge vidove bola i trening nam postaje sve lakši i lakši. U početku će naravno biti težak, osjetit ćemo bol, ali taj nivo endorfina se onda duže zadržava u krvi i jednostavno snažniji smo, bolje se osjećamo, raspoloženi smo. Tako da stvarno, ne znam, ovi ljudi koji nisu probali još trening, ne znaju šta propuštaju. Tako je.